Agape Gospel Rima Team Pusi Lalian Thanga Speaker Kema Kalud Vea Kaming chu Hing Than Zawi Aizol Saron Venga Cheng Kania Kan Ko Han chu Presbyterian ani Kakum chu Kum Somruk Pali ni a Kan Ko Han Hian Camping an nei don ti an soya ta tang chuan ka ngai tu na tam takin entinge ka lu ve theyang ti in ka ngai tu a hun lo thlen la ni ka nga hlel em a ma se ka nga hlel em rual chuan ka kanat na hun rei tak atanga ka lo tor to ka khu accident awanga ka kal hlei thei lo na te ka kong ru kil ani na awanga ka che that thei lo na te hian ka lut ve thei lo mayang a ti in ngai to na ka neya ma ni in ka che hlei thei to lowa sang ni som ni pali October tha chho ve la tang phe ka chuan du ang pong ka kal hlei thei to lowa ka ke hi ka khu pia import kwala a shom hi ka ti thei em a jana te hian ma ni in ka let thei lawa ma ni pon ka inbol lei thei lawa kan pa tel lo po hiang kan pa tel lo phei chon ka inbol thei mi a lo hi ni to a chu tiang anga hun mang chu ka ni a ma se kan vengina kem an han nei tur ni me niriat a lo thleng tur kha ko ran kem ko ran rong bol tu te kem ani don awang khan intinge ka tiang o rong bol tu te zinga ka tel ve si lawa ka kalu thei si lawang kan pa lu ngai don sia ka lo ngak phut mayang ka tia ti chuan niria ta lu tur chu ka ngak ta ti chuan ni som pali lu tura khan committee te khan lang kem kha an phal si lo wang khan kan pa in kan upa te ne na andila ti chuan kem secretary uparwat ki makhan min lo khongaya ko ran committee te bula an soya midang te tu mata na an phal lo kha katan chuan har satna kan ko ran ten min riat sakawangin katel theita ti chuan zinga ka chawa zana sermon program kan ti tur zong kan ti zo nu in ka hole thina tiang chuan hun kan mangta a chuta chuan ka lu tir zana tanga sermon kan han ngai thla ka khan kariru a hian nasat takin pathian tharau thiang limin min pola ti chuan mi tuik la zai ten ka ngai thla sermon kha keima ina pathian ne na kalau in han ve to thin na te ka ngai to na tam taka min lo ti buai to thin tu zong te ka sermon chi sang kan ngai thla ka tang khan kanin min ne em a nuam ka ti a maro chu ka khu bok le ka kong bok khan min ti boy wang khan ka du angin thian te zinga ka om thei lawa maro chu ni danga darkar chan ve po thu thar ka ti thin ka kem kalu atang khan engma ka taksa khan ka thutna vele ka om dana khan har satna ka nei lawa ti chuan ni som paruk nia chuan chanulam sermon a khan kan speaker khan be seina ti thupui mangin be seina nung pathian ne na kan nei kan lo don son ve theina tur ta na thei to pathanim ngaya aron soi kha tharau thiang limin min han hriat fia tira ka thin lunga hian pathian tharau thiang limin thu a soya ti chuan kalom em maya lalpa ka be seina chu tharau thiang limin min han hriat fia tira be seina nung ka ne na ka changang ti po ka in rin phak lo tharau damna siak min han thi non mai ba ka khan in lan na an siama speakerin ti chuan helai a hian ain lan thei piang in ran thing thianga min ti a maro chu councilor te ne na khan ke chu ka thing thi ve thei si lawa
kadin mai hi apoem katia ti chuan poi love an tia in lan na tur lam pangkha ka pan pheya von ban om deuh kha ka va buana ti chuan kan speaker khan khatia atong trai na khan tu na hian in nala in taksa nala in nei zong zong kha pathian hne na kan hlan do na in nalai kha lo khoi ulam in ti a ti chuan ka kong kha kan khoya chuan ka khup kha ka kun le thei lawa ma se he tian kan in herem dewa ka zukuna ti chuan ka khup kha ka zu khoi phata katia ka khoi nu rei lo te khan speaker ina tung trai na an manga pathiana chuan ti fam ki min ni a in be se na nge in lalpan in ne na dam na apuang ani an ron tia khan ka ke kha eng tik lain nge heti hian a khlep tha theilo kha ka zuk the na ngil tak mai khan ka ding ta at mai ka lom du tu kha ka aw wak waka lalpa ka lome ka be se na nge chele lalpa ka du ange che tharau thiang lim hriat fi anamin pe a keima kal tlangin ka taksa ate ro puin amin ron puan cho asaka lalpa ka lome ka ti ati chuan kadin muna chuan kan pervela ka khup na lutuk avun po avung na sa tuna po hian avung hi alare lawa amar tunga ka khup na lutuk kha ana kha ka hrilawa kan kalvel thina sarmun zo a program kan ti zo nuwa biak in kot vela te kan kalte chu pen pa ngai khan ngil tak main ka kong kha oma kan kala ti chuan kan thian te ho kem par so dang te in noi lama thing pui in tura an chuklan pon biak in ko ta khian mamo ani khan pangpar a khoya pangpar tuite ka aleya anna tho po thok hlei thelo khop khan mamo an min lo ente kan biak in ko te ke in pang ai pon ka kal kan sak thara tang yang kalakal mi alo mamo an min ente kakal hi adikim oi anom zia he katia biak in kan biak in ko te ki ka pen kwal pop o ron tiani po kha min ron ena kalom du tu ka halelui tuara lalpa hi kata hian van tha em vo inni a hian lalpa ro pui ber ro se chuwangin kan be se na nung ti tak zata kan be se na kha be se na nung kharau thiang him hi kan ne na ron in puan chuan atakin kharau dam na mai ni lo tak sadam na po min lo chantir du ringa kan ne na min lo pereng ani ti hi dalpan min han sia tira min han mo tira wang hian kalom ema chung chu min mangai tu mitam tak ka ule naute ka then rol tha te ina lo siat ve hi ka du chu kan puang ani kan ko ran hian min mangai ema ka kal thei lo na te ka che hlei thei lo na te sia in ka in khom tur po hi ka pasal te ka fa te hian ka in khom min roya ka hola min roya ti chuan kan biak in hian leaf kan nei ve to a leaf kan nei atang hi chuan anwaya khwan anwai bera tang khwan kalu don chuan midang te hian min kiana ti chuan biak in kot zol thleng in toy te kaltur oma po hian katana har sa ma se chung zong zulal pandam na min chantir wangin tu na hian nuam ti takin kakal theita kalom ani ti hi karon soyani lalpa chu fakinum ro se hallelujah amen lalpa ro pui ber ro se